Onisham benta Menteri Kena Sarkar Peding Dr. Sukanta Majumdar hakajingnya yang betin sama Sendrat Mukla. Pinlong ke National People's Youth Front ia ke program Youth for Progress ha umulong halor kapang empowering youth shaping the future. Pinyeso unong ilam ke National People's Party Albertus lapang bat ke Bharatiya Janata Party. Bat kelumpung Inter-mahari football tournament Ahjar Husani Shimbentalai pun nyau teli kikin pun hakaliang kishen rang bat arpau teli hakaliang kikin thai. Ki khobor ki babnya. Hakasin ke beningkong Menteri Kena ke Sarkar Peding badai kata development of the northeastern region u Dr. Sukanta Majumdar unlongkum ukongsan hakale nyambe dengklam Hasendrat Mukla hakalai phoi terik unailar Ahjar Arhausan. Yakani kajing penbena la penbena do unong mikmat jong kabe dingklam joint committee convener uba prangki pale ula penpau kajing so sarong ya kajing pedang jong menteri da kabakdo ba kadai ka maujam na kabenta ki jing rakhe culture nong kendong ka North Eastern Council kala minjur ya kajing mang pisa ka ba Shi pon kendai pulai klor tingka ban kershan ban pinbha ya ki jingtei kenthop ya ka jakapet kai bat ka cultural infrastructure hall ka badon hasinrat sok kempor. We talk about the scheme Wario and the North Eastern Council. The yo ek sanction gua chikoro pundi phave lang. The nagani something right the chnagi yaga VIP gallery. Kemudian kita jet gaya community hall, atau cultural hall. Gubon hi maksimum paisa dalai gaya wacana ya VIP kom public gallery. Usembut Menteri Rangbak Jela ubak siom halang dhar ulalong kum ukongsan haka program Youth for Progress kabelalong ha umulong dorbar hall kabelapenlong da ka National People's Youth Front jong ka Nartiang constituency halor kapang empowering youth shaping the future. Haka jingkran ke jong udhar ulayaro iki samla kum kinong penkela hakani ke juk menta bad ula banjur ya ke benta jengki ha ka ba pinwandur ya ke emlang ka salang hakani ke jingelang ladon kinong yel ki jingelang balayalam dak kiriu shampang na kitnat repair kinong ai jinghikai kibana ka MCSWA Shillong Bamboo bat Jantia Institutions of Technology kilapin kilat kilinti haka jingkinti ka sap kapong bat haka sengkam sengjam. Timur mengenai program be the employer not the employee. Man kinong ay krek untuk man kinong krek. And I am one of them. At the same time your MLA. Nga arja sus pak sampau yung imjah ko peniyonga. Into the way minimum kau dah jalan dan mana semen. Dan beserta bantuan dari parti berbalik dari yang NTP dari keren terjerong haya kecilnya keren. Dan dari kapang ini nak bentar dari parti ini itu kecil ini bagaimana parti dari ini jenai. Ka Prime Sora Mandala Rural Entrepreneurship Fellowship kala seisok ban penlong ya kejingpen nam Yaki marrap jong kethan ki ba arsngi Hatirot Singh Memorial Hall Pindeng Omyong Mairang nadu ka shitarik hadu ka artarik nailar Ahjar Husan kani ka jingpen nam kala kenthop ya ka jingpen ki wan balashnahi ki ngap bat kitiar balathan dakikti deki nong sengkam lajong ha ki than nong kendong ki ba nikishnong na keleng-keleng district udukot jong ka PSREF u Mongrechan ke ulapen pau bakani ka jingpen nam kathmu ban ai lat ikinong treikti bat kinong penmi mar balashnahi ban pen ka jing tibet jongki bat ban kinti ki mar ki babha ki balashna hamairang. So what we are doing is we are integrating rural entrepreneurs who are working in local, who are working most of the backward villages, mostly in the rural areas. So for today's exhibition, we are just promoting and we are giving them platform so they can promote their talented and their good product so that the people from Mairang and also from the outsiders can also see about this product.
Uwe ni kaitor berpaunam ke Bollywood u Govinda Arun Ahuja dangshan ulap lipat ba ya ke Pine Club ha Queen Hotel Jorabat tangkat du kat ni sengi hadin bau MLA ke jirang uba Sostenus Sotun ulapin pau ke jing sokhia halor ke jing keno bekidon ki kam night club bat ki kam yelek kai khalai hakati ke jaka hakani ke sengi la sakhilang du menteri berim ke jela Meghalaya u bedairu ucaman ke MIDC u James K Sangma haringkat ki nong penyat jong ke club bat ki nong syakhot ngobha u Vice President ke Pine Club uba Mebon Rapthap ulapin syai ba kani ke club ke bedon kumbashis pa arhusan ngot ki dekot kelas dang trekam la palat ar benaitam jadi tujuh kaya ganti mata la urbanized thing but mata gala menteri mata kasi ada di saki di channel cagi plus babul di dong saki jong member jong Pine Club ada mata lala menyo mahasiswa arhusan iba arum member Pine Club kaleng jelas jong di state jong but di sultanat pin pedal lang saki lang mene program jongi Uba Wandanbok Jirwa ula syajit biang kum u Presiden jong ke East KHASI Hills Local Taxi Welfare Association nak bentar ke samoy trikam ajar arpusan hadu ajar arpuhnyo. Hak jingkren ke jong u uba Jirwa ula pinpau ke jing songkya halor ke kamai kaji kinongnya taksi. Bad ula pinshlor yaki ban kinshow pisa ke beduna shispa tingkaman ke sengi ban kirshan ya ke yeng kesem ke jongki. Ula kenturu ya ke sorkar ban pinbiang yaki jaka yeng kali ki bebiang dah ke pau bawat laki siu khajna kinongnya taksi kisha kintat yaki hok bakongsan. U MLA ke South Shillong uba Sonbor ulaya don bentalang hakati ke jingelang. Hakaliang ke jingkiu jongki jingte hakathan ke dorbar shnong maudyang hinin ke sengi kelaple ya kamala bathamai jongki yang dorbar. U MLA ke Nongpo uba Meryl Bond CM ula paper da ya kini ke Jaka hakaba u MDC Berim uba Balajit Rani urang ba shnong uba R Wajri bad unong yelam shnong uba Linus Lingdo kila yasno aktilang labay tingka lingba ki scheme MLA bad MDC kini ke projek kapin i ya ke jingetray lang ban pinklan ya ke roy kapar nadut tenrai ai purom ban ai kuble yang executive committee yang teli joki yang nolak joki no penting kena bagaimana ini jadi menjawab begini dia akan betul ya kan kalau ini jimat pelomban betul ban head yang ini kan untuk bar joki kipor di mana agak bagian yo ban pet yang dilak singarap hotel naga rota joki mungkin orang strong Kawai ke jingja ya takuk kali kala jaha ka janmit jong kesngi sat jan hakapor kumba prakhat san minit hajan jadhi maudyang hapdeng kamaruti kar bat ketrok kit siet. Ya kani kamaruti kar lakit bakit ya usok turun. Balanya do uba Hinstarwell karmau plang nagashnong rang bibi East KHASI Hills ke Padang Tupu ban wan shashalong kalalit tinra nadien ketrok ke bakit iki siet. Kani ke jingja kelawan ra ya ke jingjulor ke bajur ya kani ke kali bad undongnya ulam mensau lapin kitno yu u sha civil hospital nongpo hak bala pentip ba u shu mensau melumala hakasngi palei jong katayo ke Shillong Law College ke lapin long ya ka seminar ba shisngi ban pin i ya ke jinglap lingba ka Chief Minister's Research Grant Project ka ba ai kerteng balancing traditions and legal responsibility liability of traditional healers in East KHASI Hills. Hakani ke seminar lawani Shimbenta da Usampat Kumar Principal Secretary ke Health and Family Welfare kum u kongsan bat uba si Poklong jong ka KHADC kum usumbot kongsan. Kinongi Shimbenta da kawai ke jingmut kilakot ya kaan ya ringkat hakeleng ke Meghalaya ban sensyar ya ka jingsumar KHASI tenrai. Da ka ba ai jingmut ban pinkela ya ka an KHADC Act 2011. Kikendon bayadai bat ka akor ke burom kikendon ai jingbet bat ka jingpet nya iki jingpen shitam. Uwe ubreu ulamensa ujur haki benta jong ka kli hadin ba ulasha thombor haki kinhun jong ki ba suba nong di drop Hajan State Convention Center kapor kumba kendai bejemin mit. Kini kirunar kila dawa kumbasan pautingka na uni ulanot bat kila shop pen mensau yu haba ula kentat ban ai kapisa.
Kibriu kibiat lingba na jan kani kejaka kila marek penstet ban ai jingerap yu bat hadin kani layok ban kemno ya kilaingut kidukot jong kani kekenhun na lendet kaying ulat. Kipulit kilawan poi mador syakani kejaka bat kila kem ya kini kilaingut kat ba ki kat tu kat ni ki basubadon keti kila petno. Ya uni urang ba lapin kitno sya civil hospital Shillong ban yo ikejing sumar. Kabajaj Finance Limited kalapin long ke program aijing hikai halor ka rukom pindon kam ke pisa lani ka financial literacy kabala ai kerteng art sutra samvat hasilong hakasngi thoding kumshi benta jong ka jingelap pat ba hakari barok kawai ban kintiu ya ka jing sotho jing pen sotho pat ba shapang ka pisa kani ka sin jam kala khring ye ki riu shampang bakenthop yu Dr. Utpal Kumar De jong kani hu U Pankaj Kumar Razgania bat kinong mikmat naka MSRLS East KHASI Hills. U Dr. De ula banjur ba ka financial literacy ka kenthop ya ka jing penyat pisa ka pastat om tangkum ka rukom ken rukom dia ka pamalumala. Ka Lumpung Inter-mahari football tournament ajar arhusan ka basan jong ki shinrang bat kabalai jong ki kenthe kalas dang da ka jing ipo ipeng hakas ngi sa jan hamadan jong ka school government boys high secondary school Chanmari lapin long da ka office jong ka district sports haka jing atre lang bat ka district administration bat ka district football association haka ni kelumpung lawan ni shimbenta di ki lai phong nyau tali ki kenhon haka liang ki shinrang bat ar phau tali ki kenhon haka liang ki kenthe hakas ngi play lapin ipo ipeng da ka jingedon ringkat jong Menteri Sarkar o Marcus and Marak UMLA jong ka William Nagar haringkat kiwei pat kiriu pau khman haka jingkran ka jong u Marak ulayro ya ka jingkiu jong ki kamele kai sport bar ula ai mensi mi ki samla ban pennon kami kini hilat kabu. Glad to be here today in this 5th edition of Inter-mahari football tournament, which is organized by the organizing committee, supported by the sports officer here in West Garos district. So it's very interesting, very exciting match today played. It will help to identify the talents in the maharis. All the maharis, now started trying to find out who is having talent in football, who can play football very well. So therefore, it's a kind of a talent hunt. So it's a very good step. Mentang ini pet ika jinglong jingman ka sunbening. Ka jinglong jingman ka sunbening hatura, ka jingkriat kalong 8 degree Celsius, bat ka jingshit kalong 8 degree Celsius. Ka jingskam ka hau kalong prapaway na kashispa. Ka jinghap slap kalong 8 millimeters. Haba pai pat shanong ba shalong ka jingkret kalong khat kendai degree Celsius ka jingshit kalong 8 degree Celsius ka jingskam ka hau kalong prapho na kashispa ka jinghap slap kalong 8 millimeters kat bahar juai pat ka jingkret kalong khat kendai degree Celsius bat ka jingshit kalong 8 degree Celsius ka jingskam ka hau kalong prapho na kashispa ka jinghap slap kalong 8 millimeters kalabandon ka jinghap slap ka bamalumala bat ka jingtit uperthat hakibun ki jaka hatura shalong bat juai. Shawan poisha bukot jong kutup khobor ni pet biang sa shisien kimat bakongsan. Oni shimbentau Menteri Kena Sarkar Pedeng Dr. Sukanta Majumdar ha kajing lek nyam bet dingklam ha senjat mukla. Pinlong ke National People's Youth Front ya ke program Youth for Progress ha omulong halor kepang empowering youth shaping the future. Penyusup unong ngelam ke National People's Party Albertus Lapang bat ke Bharatiya Janata Party. Kalumpung Inter-mahari football tournament ajar arpusan ni shimbenta live po nyau tali hikunhun hakalang gishenrang bat arpo tali hakalang hikenthe. Te parlok katung ilapoi syabukut jong kutuk kubor jingi mentaka janmet hadumin syamel syai keski kublai piparo. On day 4 of 5th and final cricket test between India and England at Oval, England resume on 164-3 after lunch in pursuit of 374 to win 5th test.
Prime Minister Narendra Modi today lauded a significant initiative that champions sustainability and strengthens India's